Spoštovane in spoštovani, prisrčen pozdrav iz Knežjega mesta. Pred tekmo razmišljajo zgolj o zmagi. S 3 točkami bi se celjski nogometaši, ki so spomladi še neporaženi, željenemu 4. mestu približali na 2 točki, Koprčani pa bi z morebitno zmago na 5. mestu ujeli prav današnjega tekmeca. Pa Ankarančan, ki je pred leti igral tudi za koprske rumeno-modre, Dalibor Volaš. Tu pa tudi 11-terica gostujočega trenerja Igorja Pamiča. Odkriva se Belima, ki pa ga očitno sprva Horvat ni videl, potem pa vendarle podaja proti nogometašu iz Ekvatorialne Gvineje, ki zdaj neuspešno preigrava strel in odlično posredovanje Rozmana. Cvijanović, lepo do Božega Vancaša. Božek Vancaš še naprej uspešno preigrava. Lepa podaja pred vrata, strel, toda lepa podaja, priložnost in rešujejo se Koprčani. Cvek. Odkril se je Barišić. Barišić pošilja predložek, priložnost tam za Celjane in gol! 1:0, strelec Janez Pišek. Lepa kombinacija celjskih nogometašev. Še enkrat si poglejmo, takole lepo podajo pred vrata. Žoga je prišla do Janeza Piška, ki je bil povsem sam pred Antolovičem in ga takole strelom v bližnji kot tudi premagal. Tomislav Barišić se je torej izkazal v vlogi podajalca. Ibričić. Kombinacija s Horvatom, ponovno Ibričić, žoga pred vrata, priložnost tam za Križmana in gol! 1:1. Pozimi je okrepil koprske rumeno-modre, takole je Ibričić mojstersko podal, tu nedovoljenega položaja ni bilo, slabo posredovanje srednjih branilcev in Sandi Križman je takole iz bližine neubranljivo zadev v vlogi zadnjega veznega igralca Marko Krivičić v vezni vrsti Belima. Tele priložnost za Celjane, strel Volaša. Sed Portugalec Vejo Lupeta Joakim. Priložnost za Celjane in gol! Ali je bil to Dalibor Volaš? Tako je. Dalibor Volaš se veseli gola za 2:1 v 56. minuti. Torej 12. gol Volaša v letošnji sezoni, takole je podal Cvijanović, no potem pa žoga pred vrata, kjer jo je zadev Dalibor Volaš. Še enkrat si poglejmo, takole je Volaš prehitel branilca Kopra in žogo plasiral. Priložnost zdajle za Ibričića, še vedno Ibričić preigrava, Ibričić! Sjajna poteza Senijada Ibričića in rezultat je znova izenačen. 60. minuta in 2:2. Takole je Ibričić imenitno preigraval in potem iz bližine zadev za 2:2. Med dvema igralcema Celja in potem z levico, lepo na levo stran do Pučka. Še vedno Pučko strelja preko gola. Belima uspešno preigrava, še vedno Belima. Belima strelja in preko gola. V Celju, Celje, Koper, 2:2. Pa dobro, svaka točka je važna i mislim da smo zaslužili točku i mislim da smo zaslužili čak i više. Dali smo sve od sebe, pokušali smo svakim načinom da dobijemo ovu utakmicu. Promijenili smo i profil igrača, promijenili smo sistem, svim silama smo htjeli zabiti, imali smo dosta šansi. Šteta danas nije bilo u realizatorskim mogućnostima sve najbolje. U svakom slučaju 2:2. 2 boda smo skratili Gorici i to je jako važno. Znači, ostali smo na 3 od Kopra, idemo dalje i
sa pozitivnim raspoloženjem spremamo se u igru protiv Radovlja. Ja se nadam da ste vidjeli utakmicu isto kao ja, jako dobru, s puno šansi, sa puno golova. Drugo polovreme smo mi igrali bolje, mislim, nego prvo. Prvo smo bili stvarno jako loši, valjda da li je to iz busa, smo direktno došli, nešto je, ali ne žalim. Žalim sigurno kad ne pobjedimo, ali oni su 2 puta obili, mi 2 puta izjednačili. Da smo imali zadnji pas, drugo polovreme bolje, mogli smo stvarno i pobijediti, ali u svakom slučaju čestitam igračima i svojima i Celja.